وإلى ثمود أخاهم صالحا ولقلهم ثمودان طارور داغي صالح عليه السلام قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اغویل قوم الزمان بندگی خاص کے اللہ لران زگنشت ساسو اسمت ادگار اللہ نسیوان وانشأكم من الأرض واستعمركم فيها اللہ اول پیدا کریے تاسو دزمکینا آباد کریے تاسو بدزمکیم فاستغفروه ثم توبوا إليه نبخن وعد داغنا وبعاغت توبی وباسے بدرون ان ربی قریب مجیب یقینا رب زمانی زیر اور دعاگانی قبل ان کے قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا دیوے صالح یقیناً ویتب کے امید کڑشے دغروالی مخید دے وفنام اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا آیتم منکیش بندگیوں کو پائے طریقہ چزم مشرانو کڑوام وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ یقیناً منگا خامخا پشکیو دائے مسلینا چتم گائے تبلی کلک شک پیدا کلک شک دے قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی واتعنی منہ رحمان ویلاغے قوم زمایت آسو سوچ کرے کیم زو بخکار دلیل بانی دا طرف دا رب زمانہ اور آکڑی مات دا قبل طرف نخاص رحمت چی پیغمبری دام فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتم سوک بما بچ کی دا اللہ دا عذابنا کذد آغنا فرمانیوں کم فما تزیدوننی غیر تقصیر ننزیاتی کو ہے تاسمال را غیر دا نقصان زمانا ویا قومی هذه ناقۃ اللہ لکم آیا اے قوم داد وخاد اللہ تعالی ساز دبار نخر معجزان فذروها تاکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب قریب پریگ دے دیلرا چقراکی اللہ کو ملگے امر سوئے دیتا اس تکلیف کنی ابنی سی داسل رازاب نزید دنیا فاقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام نحلاک اکرا دیاغی خلران ویل صالح علیہ السلام فیدی والے دا دنیا بخل قرون کی صرف دریوغیم ذالک وعد غیر مکذوب دا وعد دا عذاب چی دروخ کی ندی ویلی شیم فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ ارگل شرائے حکم دا عذاب زمون بچکمگا صالح علیہ السلام آسو چیمان راوڑو دا مرگر تیاکیو فسبوز رحمت زمون دا طرفنام اور بچم گرل شرمندگئے دا روزنام ان ربک ولا عذر اربع جام واخذ الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديارهم جاثمين او نیو ظالمان و خلق الرائے و حیبتنا کی شغیل نو سبا کائی بخول کورنوں کے پڑ مخی پراتی عمر کار
کأن لم یغنوا فیہا گویا کنو دی دیرشی برے گلو گے الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود خبر سے یقیناً سمودیانو کفر کرو برخول خبر سے تبعیدہ دپار دا سمودیانو